Šalom! Hem dobrodošlo henjanko vjeravta Izrael. Jevrejsko fraza se označini volino Izrael. Nadinamen da kačuvea menca naredna 30 minuća, dok o učitelju dr. Baruch si kajde vleso lafi. O dr. Baruch glavno profesori Kozera Avram institut ko nalazini peki Izrael. Iako sao predavanje si kazeki englesko čiv, o dr. Baruch srećno te šaja neltuminđe kala predavanja prevedi meki romaničiv. Molinajetu te zapratineam, ko Facebookem, ko YouTube, da bi šaj više dženete šunene de vlesro lafi, kova čitinipe oti izvorno hebrejsko hem grčko čiv. The outcome of Yeshua's work is perfection. O rezultat Ješua se oto delo i savršenstvo. Okola sa veka priminelne on koven transformišime ano manušao to carstvo. I o pravednost o to carstvo kao velo prolende o svetostem o savršenstvu. Kad ispravno razuminaje o delo je Mesijasrohem leso rezultat na samo da nakova večno kaznime i naka džako pakao, nego ked razuminaja na samo da kovaj šukar vest, po šukar na samo i kazna koja izbegavinaje, nego i slava kojaka primina, ketka džerdina ano carstvo ede vlesro. A da vaj uzbudljivo, a sara da va desinipe, mangava da lestarte si kavaptumen olafi halaha. Halaha, a velo to hebrejsko lafi su značini te pirelpe. A kad pirelape ispravno mislinipe, piriba ano poslušnost emano karaktere de vlesro. Avdije alo koramande, a dva soj šukar soj pravilno i ano nesavo kontekst pravilno, a dvajo standard ili o zakoni ede vlesro. A kad vačerajo to mesija, hemokova so ov čerđa, ov patinđa i pokažinđa koj ov kodava krsto. O savršeno čavo, o poslušno čavo ede vlesro. A so dva anđa, a dva hinele lese šukarte čerel i adalestar o pisco o to hebrejima vačerija menđe avdije. Leti Biblija i prav mancar jevrejenđe odujto poglavlje ka počina kodešto stih. Vačerđam o to patiba je Mesijasro ko krsto, da ov hinele krunišime sa slava, hem sa čast i hinele dva vreme kad lena hinele slava ki čast. A kipuv, ali ovio čavoje de vlesor, ovio de vel, ali ov pes ponizinđa, ko Filibljanima dujto šerova čeri da pestar isprazninđape kedleja o ljudsko telo. I je da lese sarmanuš ov morandilo te demonstririni ili te pokažini koji ovi hem te motojo poslušnost i savršenstvo i adava menđe motovdo ko najšukar lokacija, to jest ko najšukar načina da vajko krstu. Dikaja odešto stih vačeri važno lafi, ko grčki vačerija ver nešto, ali sole referenca ko dava lafi halaha, a da vas soj pravilno premalo zakoni, premalo standardem, premalo karakter, ede vlesor, penela džahar. Odevel zako kasehem prekalakaste postojini, da vaj nelele se pravilno pali volja ede vlesor, a so se dava, jer ako čitinaja te penela a džahar. Zbog adava sa ostvarja, ako se ti nenatumen, ako pratinena, ko prvo šerosi klijam, da o Mesija nasledniko otosa, sa pripadini o lese. So se ov nasledniko otosa, pa šaj penatumen džedlese soka te penela, da kroz oleste sa ostvarja. Sa ostvarja pripadinena o lese, sa ostvarja zbog oleste, i adalese sa ostvarja i čerde olestar. O potpuno povezime adalea i adalese, so sa ostvarja olese i so sa stvorinđa, ov mangjate od kupini adala stvarja. I adalese jedino način te čerela da vaj ne kroz o krsto, tebi i čeri o standard o zakonja ede vlesere. I dok čerđadava
so čirđa u stvari, čitin penela, te ovelne bučave, ko laka učestvujne na ni lesiri slava. Bučave lese ani slava. So se penela bučave, a da vana ne lafi kova isključini džuvljen, nego koristini muskulin čave, jer očave povezime sa nasledstvo. Ov vičime sa lesoro delo hinele verno, zako standard, zako formati kova devel hinele, zbog lesi pravednost, o Mesija ispuninđa, da bi ispunini somangljate ovel, a davajte legari butemanušen muršen hem džuvljen, to ven naslednici oti lesiri slava, te izazivini te ova manuša kola reflektujnene de lesri slava, da lese stvori menjam čitinen postanje jedan. Bučave lesere legardejan i slava. A u stvari so advavačeri da i ovladari caro i verinavano nesave Biblije koristini lafi telegari okolenkulaj pandle, ali u stvari vačeri da i ov vladari o to lengoro spasenje. Ov definišini, ov ispunini spasenje, koja ver lafija pripadini o lese. I je da vačer džasa lesiri patenja, kroz lesoro patiba, a da vačer dža to vel savršen. Mora to vakate pažljiva, a kavana vačeri da angledera da lestar, so čerđa da vada ov hinele nesavršeno, a da uopšte na vačeri. Oko vas pokušinite vačeramđe je da ov kovaj savršeno, ano svako način svetohem pravednost, ov ispraznin džape, postanin dža manuš i sar manuš pokažin dža savršenstvo. Sar čerđa da va prekalo patiba, ov hinele posveti me za ki volja je devlesiri i amen tuhi meva ento va posveti me da lese. Tebi anela e devlesiri volja lesre planovja les amenđeno životi. Oven spremna. Jer kad značini nešto, kad značini da i tu morate pati ne. Služiba je devlese bolno iskustvo, ali so penelo Pavle. Openela da upreder sao stvarija, ovlela slava ano zajedništvo, ano patiba i susesoro. So značini da ovkedna kela kroz oprogonstvo zbog oplane devlesru, so i kjola sar rezultata da lestar intimnosti devleja, jer kod ova vreme progonstvo ov doživini blisko zajedništvo je devleja. I je da lese, a da va ov naznačini nego ne savo ver deo. Ali adija patnja na kela, a o intimnosti devleja čola i barjovaja ano razumevanjem zajedništvo je devleja. A kanana kajako dešujektostih. I kas ov posvetinđa, znači okolen kas posvetinđa i kolaj posvetime, ko posvetini o Mesija, a kas posvetini tuteman. Ova čeri zboga kava, amen sareuljam jek. I zboga kava uzrok i činjenica da čerđamen tova jek, ovna lađala te vičinamen praljalen. Kaja da va, pa a da vajko vek but važno tan. Kada men dikaja opiscu od jevrejenđe, ovo dva na izmislini, na penela hačekava nevo otkrivenje, na nole nisavi osnova, dvaj mi knjiga, nigde vretena ne pisimena. Oko vas ovče rela stalno, a davaj da si kajame. I penela ahače i osnova biblijsko, su znači to stari zavet lela, i da vas tih kad ov penela ov nalađala te vičina men lesere pralja ili čave, ovi jeka mencar, so se adava slučaj, pa adalese so adava stih leljapel to psalam 22, a stihovja 22. Ako tuđa ne o psalam 22, tuđa ne da ovo počini sa adava poziv, sad ja vika, su sestri, mlodel so se bisterđanma. I ko dava teksta mendikaja nekozo mesijanska proroštvija, kola povezime o les. I
Kodava isto psalam bishuduito stih, penela da ovna la džalati vičinamen lesere pralja. A menuljam deo ti lesi porodica i da leso mesija čerđao stvarje so čerđa tebi, a nelamenani porodica ede vleseri. A kanadik mancar ano dešuduito stih. Penela ka proklamiri nav ili ka objavi nav tlo, a nav mle praljenđe, ani zajednica. Im ka uzvisi navtu. Ka motovavto, a nam mle praljenđe, dva mislini amenđe, ka džila bav, ka zahvali nav džilja, angločedi me manuša, to jest ko sred zajednice. Sovajente si krva katar veoma jednostavno, jer jedino ko dva na razuminđan, ako akavanašti notar, onda ka oveltu pogrešna ili ko veltu duhovna posljedice čak, jer o Mesija penela so se međuljum ko krsto, so se men džumtumen majki porodica, a či sojo razlog, te bi džana oa navede vlesro, te bi ovelemen iskustvo lea, na samo te pena džana postojini nadprirodno devel, puđene da va džanen, ali sare džanen da i si devel, ali akatej ključ ka džanale so anav, ka džanale so karakterle so ličnost, ka džanale intimno. A so pana penela na samo da ka džaneo anavede vlesro, nego ka uzvisinole, ka obožavinole, angločedi memanuša, to jest ani zajednic. So se dova je važno da lese so obožavanja nela promena amenđeno životi. Amen jedino šajte obožavina okole kas džana, kas iskusin džam. Samo da lese so penea džanave devle, a da vana značini da kao obožavinole, jer vajne dva to vel, sar rezultat o to iskustvo kovaj sjemen kroz o Mesija. A kanadik, ano, Isaja, ov toto šerode šeftato stih i penela ponovo, a dvaj koja ver stih penela, me ka pouzdi nama, ano Gospod. Pale penela, kova o muj plo, motoj, me hemo čave kola dinde, mae, a davajano Isaja ov toto šero, dešeftato dešeftato stih, a dava o Isaja ov to povezime sa kava proroštvo. I ateano je tato šerono Isaja i sijamen proroštvo o to čavo kovadin do, a dava čavo ka bi hanđelo ti čaj i lesero navko vel Emanuel, a davaj but posebno proroštvo ko ava čerio to rođenje o to Mesija. A dava proroštvo avela sa ano vreme kad o Izraeli sole o kralj Irod, sar kralju kova na mangelate veruini i jedva prvo deo to proroštvo kova večeri me kao velma pouzdanje opratute, ali a o David, to jest bet David, o čer Davidesoro, to jest o kolaj lesiri porodica, kolaka preminene Mesija, davaj o narodo kovaj sole savez, kovaj si ano čer Davidese. Da bi adava proroštvo potvrdini pe to je Emanuel kova bi handilo otičaj kovanđa spasenje, so se penava spasenje, sarle sonav. Emanuel i adava razmislim džama da lestar, jer Emanuel adavaj otkupno anave Mesijasoro, jer imenu adva značini amenca, a el devel. Amencar odevel je davajek zajedništvo kovao otkupljenje anela, je da leseano Isaija i si divno proroštvo o to Emanuel, o to čavo, kova din do, kova kabihanđol, kova kovela maro. Otkupitelj je dvaj but paro te razumini pe da i devica i čaj bihani, ali te bi dokažini penela kao ven dujčave bihande o to Isaja. Prvo lesoro anav šar ješu so značini ostatak kairini pe odujto meher bas šala hazbaš. A davaj odujto i ovići me sigate ka irini pe o kovaso čilo, sigate ka avel.
Akala duj stvarija radi nena zajedno, jer sode sinipe. Akavaj i priroda je devlesiri, odeveldi džaje prvo nečave, kova vičime šari ješu, o ostataka irinipe, o bihandilo anglederu dujto, so značini mehel šalali hašbaš, akava putišu karvačer džumle, sigate ka vel, sigate ka resel. A tu bi misli nea da kovela da vas suprotno, da prvo koveltu otočavo kova kanel poraz, kanel pad, a onda ka irinipe ostatak, kova je ano izgnanstvo, ali odevela vela i anela prvo i poruka nade. I sova čeri, kad dikea da la stvarija, da la dujčave, ket ka bihanđon lengre anava, so lengre anava, a da va ispuninipe i hinele ispunime kroz istorija, jer džanada i Asirija le ja, a da la plemenje ili garžalena no izgnanstvo. I džanada isto 20 džape i sao južno kraljevstvo sa Juda, alo Vavilon ili garžalena no izgnanstvo. Ali irin džamen kipuv i ostatak irin džape i panaj si ostatak ovak irinipe, a kad ka irinipe ponovo, ke do Mesija, ka irini ko krajo doba i ovka će delo kolenso ačile. Oko vas openela ka te, ko isto način, ke šajti irinetu ko proroštvo to Isaja, saro Isaja potvrdini kroz akala dujčave i da lestar vačeri akana vajanite veruinipe, akana kadika kodešu štartostih. Penela adalese sojočave manuša otorat hemotomas. Tebi akava proroštvo ispuninipe. I nele dujčave otomas hemotorat. Isto je džahar o Mesija u lo mas hemrat. Penela ni sredino dešu štartostih, hem ov valjanđate ovel manuš sarolende. So značini da ov postanin dža rat hem mas sa savo razlog, pa te šaj ple meribnaja uništini ebenge kolej si vlast upro meriba. A koja da va o beng. O Mesija, o postanin dža rat hem mas, tebi ispunini obećanje kova odevel dinđa da bi o meriba, a so sadar povezime o meriba, pa sa o greh. Tebi o meriba ovel uništime, a jedino tebi desinipe davao Mesijeva enđate merel i sar pobedinđa o meriba, pa da lestar so uštino. O to mulej sar so penđum but puti, kaj god i si o to uskrsenje lafi, mislino to carstvo, jer uštiba o to mule, a davaj događaj kova anela tranzicija, kova anela o carstvo, je da lese o Mesija a velaki Maslinsko gora. Pučka smangea, soj i gora Maslinsko, sa reka penenče najznačajnio tan jevresko grobija. Jer sao grobija kola dikea oni ki Maslinsko gora. I adari o Mesija ka irini, a so se dari si grobija, pa da lese so ađičerena o uskrsenje kadovka irini. I o lafi penela kroz o meriba o porazinđa neprijatelje kovavić ime beng i oslobodinđa o kolen kolahinele pandle anoropstvo o to meriba. So vačerija kate da o meriba i privremeno. A sad vata objasnina, jednostavno. O meriba privremeno značini da adalese so kamerav moživoti privremeno nakaživinav za uvek, ali i si pritisak džanavda kamerav i da se rodava o vremena kjela vajanima je so. Vajanima je to vav zadovoljno i zbog da va te čuvelpe naglasak ko meriba i so amaro životi ograničime, ali dva je zapravo pogrešno i rodaja nevo postojanje, ali kad na nemem vera je te pričini pedalestar, jer o meribaka i čeri sarijen kolaj kroz životi robovja. Sosed lese soj fokusiri me ko meriba i da lengo životi privremeno, ali na ne.
Ako i sjemen perspektiva o to carstvo i sjemen večno životi. A ako i sjemen večno životi, naživi najasadava razumevanje o to meriba, nego i sjemen nada o to carstvo. Sokade sinipe, ako na neme nada kao va pandle ano ropstvo meriba, jer na neme nada o to carstvo, je da le se penela ili hinjan manušo to carstvo koja proizvedini pravednost, ili zemaljsko, a dvale garitu ano ropstvo o to greh. Dik manca ode šušov to stih so penela. A da le se soj jasno da ov na alo te pomožini anđelenđe, nego avramesere potomstvo se. Ov na alo te me kelpe o to plo devlikani pe, nego da bi anđelen spasini, nego emanušen. Na alo zbogo anđelje, kad te penela dava, nego ov urijađape sa oseme o to Avram. A so se dva važno, a da vas načini da ov postaninđa manuš, ali so se o Avrama kad te pomime ili lestro seme, leso potomstvo, pa da lese so dva povezime, za ko Mesaja je da lestaro Pavle, no Galatima 3, de šušova čeri, da ovnaka postanini samo manuš, nego manuškova nela nada, o savez so odevel čerđaja Avramea, a savi i priroda otidja nada blagoslov, jer sao porodice kovem blagoslovi me, pogotovo kolaso ačileo ostatak. I o Mesija leja manušikano telo zboga dava razlog i ano deševtato stih penela adalese, valjanđa anosa teovel slično plepraljenđe. Sarka prevadi na adavalafi. Teovel sar lesere pralja, sar tešaj ovel milosrdno, hem verno prvosvešteniko. A da lese, ano svetlo, ano dava poziv, o to savez, o to Avram, ovi nele te ispunini, o Mesija te postanini, milostivno hem verno svešteniko, ko vas služini anglodevel. Hem te čerel pomirenje. I je dva lafi veoma važno. Ano hebrejski, ako dike ako hebrejsko novi savez, i sje od dva lafi kapora, ili otkupljenja, ala kava lafi aver kovaj popaše, jer na vačeri namo to pokrivanje greha, nego vačeri o to cidibao greh, o brisanje, ko selao greh, jer i sijek veza biblijski o to dva lafi imamo to otkupljenje. Ov postanini verno, prvosvešteniko, dela milost, hem verno prvosvešteniko, da bi otklonini bilo savo efekat unutrašnje, tebi amare grehja savršeno cidela, te ne bi ovena više. Je da lese penela, ano deševtato stiha, da lese valjanđa, ano sate ovel slično pe praljenđe. Prvosvešteniku ko vas služini ano grehija emanušengere i da lese so hem korkoro patinđa hem hinele iskušime. Sodi kajakate da o Mesija kroz lesoro delo poslušnost, a so anđale poslušnost. Anđaleki patnja. Kaj ov čerđa o delo sar prvosvešteniko, čerđaleko krsto. Ked na dinđa pes, a dva kasnije kad i kako nekozom poglavlja ked kađa, jer o Mesija na čerđa sara vera sveštenici telel o to manuša ili o telele bakre ili ebuznja i telegari sar prvosvešteniko, kova kao odredini dujhine bakre, ali ov čerđale zbog manuša, ov kokorohinele instrumenti vekaveah ko hebrejski, penela kova anđa, prinesinđa zbog manuša, ali ov nadinđa pes nego dinđa životinjen. O prvosvešteniku, ali o Mesija a ver poreklo
prvosvešteniko, na oto čer earonesorohem oto pleme levitsko, nego ovi oto avers sveštenstvo. Ovi oto sveštenstvo, oto Melkisedek, kasvičinaja džahar, ali Melkisedek znači mloj o kraljo pravedno, jer lesro sveštenstvo anela pravednost, a tukešu neja pravednost ova velačiki godi. Pa pale, ako aveo ti jevrejsko pozadine, ako razmisli neja rabinski, tu i pravednost ka povezine kitora, ali ako aveo ti mesijsko pozadina, tu ka povezine i pravednost sa carstvo, sosedva, pa sostaro Mesija prečinđa, ani knjiga Evanđelja po Mateju, ono šovtošero, pa penđa roden prvo o carstvo, hem lesiri pravda, o Mesija čerelo ko vas obje očekujnaje, svako rabini bi očekujni, a dvajte pandeli pravda, hem o carstvo, zajedno dva navajnite iznenadinamen, pa da lese so prečinđam o to Isaja harik je kja lekcija. O Isaja kad prečini o to večno carstvo je Mesijasro, o vačeri da je ov osnovi meo pripravda, da o temelj o to carstvo i pravednosti navajne davate iznenadinamenke do Mesija pričinja da lestar, jer vačeri o lestar sa i sveštenikohem kraljo o to aver sveštenstvo. Okova vela paloredo o to Melkisedek anela i pravednost. O rat buznjengro grumnjengro naštinete a ne nadava sošajne te sovajenđa on, a ne na hari otkupljenje, ali nedovoljno, na ne dava džio krao, na ne spasi me, a da leste kva lafi koristi me, kova značini na samo pokrivanje, nego ko sle cidi meo grehija, a za dva valjanđa verat. A da vajo rat Mesijasro kaleka završinav, a vdje je nažalost but istinej talo napad, a dala istine o to rate Mesijasro. I si but kola prečinena o to rat sar simboličko za smrt, but više a da lestar Mesijaso rat odevel di kljale so rat, jer i si sila ano rat Isusese i navajne davate bistra, i adavaj činjenica so Mesija plorat, koristinđa naje bakrengro, buznjengro i grumnjengro, i nakon ne koristi me dava za trenutno pokrivalo, nego za večno otkupljenje, a dava otkupljenje da element večno životi. Sa vo slavno nada i sijamen kroz amaro prvosvešteniko Mesija Jošua. Džio sledeća u puti od velne blagoslovinitu. Nadinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaje tu te podelinele a verencar, sar bišaj više dženete primineno blagoslove de lese u to lafi. Isto džahar molinaje tu te zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridružinetu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to doktor Baruh. Prevedinena te razna knjige kulasika venemene de vlese oti istina, hem lese oti volje. Veruj naje da kovem blagoslovi me i da sa reokola kaseka podelinen takođe ka priminene de vlestar blagoslovije. Džije ver puti, šalom o to Izrael.